Shehontin Yen Nidinkomo Sanso na ya berima or ye PRO de ma True Drivers Union. True Drivers Union. Yano Ebedinkomo crash in an ba fans or you crum hanyek fanketwa or West or some can. I was young for a church. Mr. Do Yaboko dear. And I see ye can't share you. Sir, I don't know. Once a United Party. Your colors in here yellow, white, and black. But yellow no the main editing team. I just say, and kind of the church room. And she, me, how we share and say, Mammy. Yeah, did not do you pity daddy. Yeah, the old cockra. Wouldn't correct you be also and farming call Marco, son. I saw them go. Me do copper. Well, sure. Matthias, yeah, bedroom home. Say, me position now, boy, no. And what you man, I mean. Oh, precious. I die, I bear my best yellow. Me don't go. My dear, good morning. Good morning. I got a phone here, dear. Kumasi Bruno di se edanyame. Edanyame. Na se Bruno ba ko na ilodu ko ha de di na sesan kakra. E kan de se tintin ne ye chen titia no. E je se keje tia ne eko. Tintin ne ye chen titia no. Keje okay. Se nam no bi na fu e ne ba bi eda. Na and then so baby about bedano. Let's just say who value not tintin no. Okay. And tintin wonima. And I tintin wonima na tintin wo ya uni suba wo. What you say? On say o man payin dada na na do peja fu any tintin de ko gina o man payin Joma ma tintin. No so teso. E ba o man payin na do so tintin. All right. Yatia say. Wait. Well, can't Ghana shall form some mama. In fact, this time the few on your name say Yara. Nka Christmas eba ye kikako bronya be ka sha say ma shutu kosro na fe e dey say bebre but so far so good e da so gina bebre janti ye fa say ye munya say on say NDC communities na nkasa kra na omo homodin ho omo for abayi bayi watetifu eso sa look ye ka say eje tuo wo fu e ho kra omo de betu su kra ma fom fili tuo no o ti ase omo fili tuo no eto asem na aka no nti me say eto ka ya kan ye fa sa bi hye ho wo say ama fom fili tuo no de eto a tax tax na de na tax bro ne twidi ya den eto wona o yesantini ka kire me tax twidi ya den eto me de say mi fratia bi asantini so na ti he me fratia bi eti me ya nwrani eti en fa say me ntitwi no enti tax me de ba Sandikase mo America no je eto anase yeto ba anase gina asem na ode kan no so gina asem na ode kan no to ze to tua ya na ze otua to no obi di to na obi di to no say ya ya pa cheni na se we tua to obi di to no no de all right what is so say the Ghana for tua to ya Kufu Adorye na pamfo yi omo di tuo yi ma yi ha dwene so on yete no ni gina mu no won se Ghana for nche dam feel because I don't know manageable won yete no but omo ba I mean they should let people right now na sanu manisi no let the people know eti eberu ba bi na se mu be ye den a omo nim se oh emre bi atwa mu aban yi this year wo hwe the Intumunu menya sure say bro 2 times. Oh, my hear they say. What they compare previous governments in India is managed. Who so start here na ebeba form na no. Ne sroko no. David emro bienu say yes mo wotwe bi mo bo a mo sa mo komanimu a na aba na chi. Enti eba kaka na eso ate. Ne mum no enru tama na abandada no no. Enti wo be hwa the whole year Adorye for to case come. Let me reduce 15% and the free so. That's right. Is way nyira na omo de ahye dem. Obi anka ho asem. Na yes, communicate. One cedi na omo de beto so no per liter no. Ni nyina achi no enru send na ye to no
abandadane so abandadane communicators ni ye wu de say de be ya say we muti more and so be one city ni buy enne o kaniasa na o prepaid. That's right. And asa meboa. Oh, what can you say we am? Mamemfa at this ready honorable John Jina. Mamini can catch Ghana for say your conversation and kasa on away entity. Yeah. Into the quick one. Me call me krum. My birthday Thursday, adichin Friday na me call ye. Me ba Monday anopa. Na near me who ye ni say almost every night. No more doom. The whole Akachi district, electricity district, ne cover abo achia vidi kwa yimuji na off. One time I have to call the regional minister. And what year course answer I didn't know about. Do proper investigation. Yeah, what you can say SSA power or honor. So why that Akania do now I didn't so happy with voter region. Honorable, measure that test in Ankasa. They should do investigations about that. Probably all the more no a pride no dumuno. No at the now because a dynamo was no doom, ordinary the end. What in AC no more. I know what Chirada could do or then dano. But say Miamo who say Miamo. Mutu the party MPP in what you did and for Mompabano. Magan so in some so sir. That the car. I mean, you trip one city. Come and say Kanya di Jinaso. And tell it to doom Kanyasa. Hey, Obia wo tie me. Ewo voter region. Especially Mimi Kromatiavi. How wa mu dum like particular one we grab dum no. I did change brands a light able. I didn't say Kwanisa. Yeah, need problem with your power. Any other. So why that frequent adundumuno? Oh, and you hormone crab because me for some weeks ni miss me area with the same thing. Obi o wa kra no ebi obeka me area mo mutimi dum no. Yes, na no Sunday they need to investigate. Na ye na ha no ma ye ne ma say ye bedum kanea na communication bi ankoso ya accept say betumi adum no at any point in time nti omuso omudum no enti se obedum bia bibi fort bi na aba bia officially mo de bia announcement bia ba mo de communicate bia ba se bia due to any nti area ha ebia from this time to this time ye manako off na ya maintenance bi ye but we don't see it like that nti we say na Hopeson and you honko I'm sure said you already bia so ebeka nti o de be madam so de honum de license you no me kan wasem e ma okra ka say bia MPP fu bi she o I dey Hopeson I don't yent me nka say me say kan wa o say bia ye kan wa no afidie so mpacha say more than ni biem. Okay. And that means more than you just say ye offer and I knew a penny na po or better any maybe. Quick one, Mamma shall say free Mr. Adorye ho. Mr. Medinamidin Poacho. Oh, very man. Minim say, oh, shall see a free me offer. Let's say them one share yellow yam machine infinity. With the Mamma deal we offer Medigantua Kessie. Boame, the empana. Say, o conversation that we hear on your TV. Say, you are a yes and Tibedia too. Opeso bubu them. Na obeda near man. Who say, Menka say, Nebo me who papa no video. Na last week, me did my Nico to we say who were ye biase. Hopeson, me could talk to dream. Say, oh dear. Pacho Jamanenka. Nefa cheno. Maybe I say okay. Oh, afidie ya so na nkomono ko so na meboa. Na me se dia me di ma mi enu ahu de nyame di. Ofri chebi. Me mfri chebi. Ofri. Me pacho ye wo me hafu adro ba me fra Komadan. Ene e Komadan de o asem ni say. Ya Ghana ni. Of course. Ya bema. Hopeson. Se me 20 gram ya me gina ho me mudududu. Nanka or your unquasi or no bubu mi ato ho. E can read the baby grand one page me. And you are coming to tell me say look, Yabema. Say some way. So
Mami Musa ya. What a baby. Say obi aye me bibi fufuro. Now say me fanche na many problem. Na sasem we pass or don kwose or kwa kobubu. Hopeson. Okay, Hopeson Mami Musa ya. With this a chopper or Hopeson no. You be na den krama say one ne nkasa na say one wo hu mo bro na me pa. Me say me every day we hire na me hwe. Of course. Me tie nkomodie no. Okay. Na ewo mu be hu video bi. Okay. Na ora Hopeson be ka say reach no. De omokotoye no. Ono ato bi e de ama no. De me di ni kotu e wisi ehun. Na me sere ne say setisa onya manenka. Me Adorye me sere. Makawo TV several times. Sada obepa me jono. I don't need to say me the baby afa ho obesori anante. Oh, okay. Nti se obepa o child the other. I don't know say opa. Ah, okay. Yo, all right, where the official announcement. Mahama from Nti it's even good. Yam posa won so raise ye. I hope sin saswa ka wa fidie ya wotena so e kan ya say omogitum na nuhu bi ba no be pa o chewa wo de be che. Yes na wo kan. Efo omote say omo be pa me che omo de achim 2 million na be she masin de omo nye. Timi so metimi ba bi. Men ka bi. All right. And Ghana for ye na be be say ye wura no wa abusiafo. Enti de abusia na wo say butu ana mo na mo ye no. Monya ntem na ye hwe ye nim. Okay, quick one. Ye sha say free Mr. Adorye ho. IGP. Yeah. Enra ye unim se yanka say good news for Ghana fo, Posi fo, say bad news for us o. But dodo no a de e kire say de mpanifo etu anamo aye no. The correct man no. Yewra IGP, Inspector General of Police, Christian Teteyonu. Or my extended the contract no 2 years. And Mr. Adorye. Yeah. I think ne kwan so ano no. Nyankopon so nhira John Mahama, the president. Say watching ayesade no. Nanka enye obia pese nkasasi. Anka nipa de wo ye adwuma nanka odro 60 years na eja wakwa akwaje wo ho. But I shall say free baby. And I will do baby away. So on it, you know. Now, what shall I say? IGP or my baby na apart from Damparia or no Netamondra or Kofi, and I will few. Bebrenano, I am no more extension. And we know it's in the right direction. Now, near metititino. Let us say police for Nankasa Krano. Or Mwankasa in favor of that. Adidia. Ebra oba in April, ya appointed no. Once at that time, na police in Mwaya Heja. Namwaya shit. Yeah. We are police in here, Untimin Kasa, Untimina, into Bia. I say to my somewhere, and in the Kaga. On Yago could do no office for no canisa, you know what you want. BBS will take cash in Crown through any other. For the first time, minim ada but in this Fourth Republic, the first time I are changing IGP, the police service publicly. Na obubose publicly. And yeah, headquarters in Guao, across the nation. District normal offices. And who should tell you, say, look, and yeah. My no the personality per se. So on that, you know. But ebia the working relations any ade for any other ejem. Na fe ni obebe tu no so no wo send na wa ye kokotako any ade a. Then so look, me emre bia na meka before an appointment what me frame me 4 am Dampare 4 am ye kasa odo practice MPP ni bi ye bibi Adorye ni ade otimi frame obekwa na ne yenko eja di anu tututu mu a onya position say king edwan na kan Dampare as na make okay so ho ne ate no ni nyina mu no wo de papa bi oho a wa ya mama danti no eno nso no yentimi condemn ne sa but the dwuma mu de in fact mi ama nko yi IGP ade si wo police station baby a
nka station officer kura bit my handle no yes e say wo no say wonya issue na won frɛ dampare a say issue no yentimi and resolve but before better wonyi that time so na post ni mu na yentimamufo at point na I say post for no ho nya yakono bi because no person the discipline but mtena no yes ano sani e discipline you no ba yi wa hu say o yes agukuta aboniama no wa hu say won na ma bonte camera sisi ni so no wo ye yi wa hu bi da unhu ye what say si bibia si gi say ofre yo no unti bi da okwohwe discipline wo mu sisi e police ni bia na bisa no discipline e wo mu sisi a so on etem eti we ni de MPP for na omo eti kwa pai say president say was suspended extension of a year contract in the kakeka ho enti omo nti ase so baba ye yi wa abolish you so abolish ya nka ne de ka kan say ya ti ase was suspended see suspended bibia a temporary it's me free e betima ye 1 day betima ye 2 weeks e betima ye 1 year betima ye 5 years so on yet no a suspension now I didn't na suspension by na fe na omo take office on form government gran wie na manfo ba na o me won send we mame me tamu asu say atete that is say or suspend this ade no obi a o hwe ye bia no you can google the word suspension and as a suspend obehu say enya ade a ye say ya abolish and as ya cancel entisa eti ye hodu on kakra te say ye ho be han yen eti me hu ne enti a amanfo de ana ye enti ase wo na wo say ebi kra say ye policy enena meetie doctor university lecturer doctor was say policy hey ya suspend ye extension of contract kakra bi no was say policy and I just say we should send you the near break air casem na e kwan fa look say a politics I don't think say President Mahama best and you know there you know I didn't make asa Akufo-Addo time we appointed you know as deputy IGP and I'm of course I know you say na mamu no be ko na wie no and we appointed no deputy IGP now appointed no nso so no na chese wotimi hu se wo mo ne dampare ntemu nhye da anye papa etanko mo pese o mo yusu yo no e de ye adwuma bi o mo pese o mo ye e ma me de ogrom a e be ye fubuja e ogrom a sei eti se nke ye hwe no political side a e ka officer de o Mahama be appoint yo no enye sa one for politics amom wo hwe merit deeper in the adwuma obey. And I can tell you, say, there is no police officer in this country. Our war informants. They say about operational. Yeah. There is no police officer. Yeah. Say, informant. I don't know. I got to know you very well close after 2012 elections. Okay. Yekasi entiasi yeko share was circle honoma. Yesi yeta hiri square ni andi adeno. That's why your deputy. No, I'm saying why operations and Greater Accra operations and Chen Obeye deputy. That's how no this woman Rosatinga. That's right. I'm not wife. What done the baby you know? What done the baby you know? So on it. And to a mobile, no, just say boys no. I'm quite no mobile. Eti mi husana na mesiapo. Me kona me dan me say obi anko no obi ekọ na chi obi anko say no obi ekọ e ho na ofre me na oje me number okay ana ofra she me no say me save obefre me and am say okay and ja ye wie no ofre me one day no say look the way a police for ye omuntie onya ba ya omuatie no you are going to be my friend ye be aduma bom wow so on that no that's how we got to know look hadden criminals a wo muchichi wo mu kumase tabaleni ahebia no eye ye ono nsa no adwuma wo woni team ma nyaika
Okay. No, political meaning. Mamija honoka. Very. So we tell no. What you be a? What you adwuma? Now, obi a oye. Yes. What you operational man and ne obabeye IGP. Wonim. Ohwe ne ye de yiye no ne colleagues any ade a onkonko yes ne biom. Enti odo no empenifo no COPs no wo hono no. As much as possible no. Wani wo mo eco fine. Bim say ebia enko ni ho a the next person I guess will take it over no. Ebeye yi kakra de but I say what game na say. No mo so ntwen. Ka no 1 week kakra de man IGP a. Ebia no so anya extension bi. So dey no. Enti one day na make nyina ne say Ghana for mumia man support because who say Ghana for answer no. Ya ye ho nya atom kakra. Omo a eya no mo hye gown. No mo boduku. No matter the equipment, no number media. Praise him, me and the other. No, some crowd in here, so I'm papa. We share shows. They say, "Aye, medofo. Aye, tiho. Wash the shorts yellow. Ne fatani ya. That's all. Qua. Yes, eh. That shata the we no. We there. Just order there. Or man declare so okobun samjem. Sana Ghana for yet. Obi a wo kan no prebia na say, "Hey, we wo ye ni pa boni for pa." Na you ditropa no ha won ne yehu ni se wo ye yi sa na Ghana yete eti no ma ye ntietie enkrofo asifu se enkrofo mu ye dede ni asifu se wo mu time o ma extension asif se o ma extension me di mu enkrofo bi a me lobby extension ma wo mu I can say it without any fear me lobby extension ma wo mu so on no enti ma yenye sade na sif se Ghana e ko na wie ya no this is a good person obetwe hwe LPP fo suba ne se obi bianka omune na nya ye bia no ma ne nye bibia wo aban we mu wo mu suba no ye kasa se de Hopeson NDC communicator I am proud so be describe me sir Ubenya party over Benwa the communicator. Atadia Bishai, maybe I would order Medin, or say me again. UP. Yeah, United Party. Ni. But yeah, United Party. No. Yeah, your principle, say, yeah, Detro. Okay. I didn't hear Papa. We are building the nation. Tama, yeah, Bugano, and your election year. And no, Ghana for better you. What you say? Now the fit away black. I did the yellow power. We say that be with the blue. Ghana for you would. And you know we are helping to shape the nation. And the baby America see a tour about we Alanche Mantin adding in penny for your President Mahama ho. Echo commander mo. And Alanche Mantin say I been at the meeting. Samanya men fan shame ho me de boa e yo man ye ade epe eti ne ope wo bu bia no fa ye adwuma ana oje e no sese wan fa magura ga ma be wia woni ye agro yesre ye na se me ma kuko ya you expect me say me metna ha na idea ye kokoto ye no me ma criticize I will not do it right ye beda say nti yen kai Ghana fo nya so say ye be extend IGP bi ne position se bia onye enfie bi enka ho a police council no na take side decision no na eno so no se bi enye enkwada na egu police council no so vice president ankasa oye chair edema police council eno edi a chair so attorney general oka ho ebi na interior minister so eka ho na Ghana Bar Association a lawyer for nyina kabom ko no wo mo select obi a obegyinam e de ama a lawyer for wo mo so enkrofo eka ho ebi na retired police officers a wo mo so aben ebinimu abeye IGP ebinu abedi post mpanifo mo nyina eka ho bi na wo mo hwe masa dwumadie no ekoso na post fo so ankasa wo mo members ni bi ye de bi eka ho munkwada eni mpanifo nyina ka bi na Ghana mampani ankasa so appointe enkrofo e de ka ho a wo munya kabom
ene yefua ema omunya police council ansana sa anything about police honsensem any extension for the bano etimi ewie mudi ntie kan wo say yetimi magana fo ho say before e be extend obi contract e hon mo no sebe wo mudi kan edi hu nkomo wo hwe de mabobso ama wo ya enya nkwada agro wati masentia na yate ase ho daya IG ye show mana say extension ye ntwa so yo kokurafo no kwana mbaburu ne mra na se kokurafo no ntwa so yo ma ya na se na ye nche ahwefo afepo jo match bia wo player ye de ne bo there is a Ghana 40 ase o de mumfa mo camera yunza ni da hopa na mumfa ntinsi police ye omo camp ho no afase quarters barras na mumbusa o mo say IGP or tesui ejuma te say na ejuma te say oni me say producer eye flan no chini akwachire yiye ti me yonko ba ko diposi e wotamale ohu ya no say yawo ze na mo koka eye IGP asem mesre okwa kabima ye papa no okay na mbuza na say na wa share 101 da say da bi na say oba ye wa udi adanse wahu de ekoso wo police adwuma no eninti yen na ye ka say omampanyi emwa yen no nsa ama yen ni nanim emfie mienu timi dadwe ho din na mede ne toto owura bi oye sports wo GTV Fred Kpandai bo me hu no na ora me ma me mo bo metamu as one say emmo bia tim say papa no ni fie ko en say GTV ya ba aduma denti enoda so oye striker because aduma no onim ye no ni ye nso hwe apega betna hai say no si ye program yi efewo anka se nyese onuafo na ya adom ena ma bi fidie ya kan talent no so bi wo disibi enso papa no nam say na aduma no oye ni ye nti emmo bia dwimu da say obebuza papa ni fie mpo mebwa eninti ye ne say we ye nyini yenim emrantie bi omo wo posi mu say bi bi akromfo je say emran nso omumu ena obi nso anyini onya kromfo eninti be de mesere say omampan asem na aba beto wanim no me ubisa be me ase ya be ma meka che so yes sama papa no ento na adwuma what you let am na so we de asem bia ni obi e de ha yo hui we de say akire din because obi ape no ye pointing na say omeye IGP yemfa so ye bo ni din say on hwe akire yemfa 2 minute crash and say wa hu de course no mo boy ho ban sabi ya yetimiti sikromu ye ne wa na emai woni asundua wonti ndi sa agro no etwi taxi anajo so no zabi ya shenkani etwi taxi anajo ye ne na ne nam kromu yi say security ni nye save o man no ya shebrewe enti woni de yes e woni de eni kwase ye de ye de omo ye no kura omo a omo boy ho ban no na say kandini we ne di animu a yesusu say ebeboa na say ne na dampare na nimfie enduru ba bia ade na positive na ye dede so omo mpe no nti mesre say nipa kuma bi na ye dede yatie na mom dodo de say we ne pe sabi ye say ye pa ya fase apra wada bi mpo a omo ye dede na hu say omo di boni bi so criminal part of be out bi obeche no enya mo wan say nti na bi o mo so ekam no na no bi mikro ma komadan na police for bowura ba bi say omo koche omo amono ayitai omo duru a buru omo nyina na adwane wo fa omo behwe soro wa ba ko tebiara so wa ese oda aban ade say ayehwe omo ano mo sha refo no omo nyina ani o say anawe ye de ya botra mo no ye de ya nwane say refo no o crowd ye for
Mo pay you for travel for there. As we crowd the airport, I'm a wide boko. What you can more wada? What did they pay? Ya basi na mo super is a real for no. Mo na mo ye de ya super is a travel for the ya nwi bi di esre etro kotwene ba bi atwene na ya asre ya papa so se de waye wo adwuma aso ani a onkrofo na ebo abaso no papa no kredie no enkoso saa da besa aka ne biem eye fetanta baby amukọ ria soja no the farba nyina ne se abandada no kotutu kwan ni nyina so obeye wanye se petrol tin na kwan no chese ka na ekokora akromfo no betuma di akire no ojeje ne ma na owia na wasan enti ye besre IGP Santa omuni police car okay amode motokia abobo ya na ekọ arrest eno no de e hardwin oh obi nko donate people mo enti obi bia obeboa ebetima yewo ebi wa na echina wokofa kwan no so that's right na akromfo you before brother ebeko ho dan say ende ene ye mo bi nkwa tena moko we chef Tanta say na ba Ghana fu be hu ne yie Brekum West se u free Brekum na wo ko drobo a ewo ehekona mbo na ho no so na ya akromfo no etai kwata yi fa ho no mu na eyiwo o se u free Brekum medu onwrewre mu gina amra no do is free drobo mra no eyiwo sa matana be sin da o free gingina na wo fetenta akwa no de minim so central de o gingine oh okay Omo mo hwe me gengene no yes. Teacher Hopeson. Ana presby me na me to brass band o hono. Na me a brass leader. Na me brass band. Na afia we fide iso. Hwe amampanya point is ne bi ye adwuma. Mama mo bia ba so owura ba ko payo so poku. Meka payo so poku a owo tanon no for na ye MCO. So be ka say galamse se bi sha se o. Enne me no ka say modam mo amon fa makara nko na mo nkohwe. What do we say? Omo anu mudi bone no mudwane je afidie no wa che afidie ne sio o se de ya ne dia no mbra be si na obi antimi nsi obi esio eja sa na ye DMC enso nkrofo bebre be si ne nso no gusu e hono enne sa be si river no obi a wo hwe me bia di dance say past 2 months ni eja sa ni ite adwene dem sisi a wu sa adwene ni okay watu asiye enti waye ni say ne yemmo na baso no mampanyini nte na omunso a ebi koso wo mo ho no omunso ntu sa na ho no emmo mampanyini na resetting Ghana agenda na enye mbre kura fama no I hope we say Lance Minister 80 na oma one local government eni nkomo na all the MMDCs omo galamsey areas no omunso so take you from that all right. Entiende honorable bi ogai na se ma omonu yo ye se uba adwuma pa and evidence no so ho no mo enti Brian say DC saka ene teacher Hopeson say MDC saka no so mo yine mo hona munsia de ekos no ya mama san emra so ho no ebiem this conversation akoso ache de ya na manfo bi su se e wosenka sabre de komampani ye John Dramani Mahama watie etu ho anamon obebusa se ho asem ne kan ebia wonim OSP special prosecutor omanfo so se na dwuma no ede ya hye ne nsa ene botaye nti a ye pausa institution no ye hu so mfaso enti ye hu no enra Apostle Lincoln no ankasa ekura megaphone a Ghana fo bi na chi a oye demonstration protest ede ne petition akwa abemu se wa joy to point die nti a wo se OSP omopam no ontina sia na onko wache oh weka wa fidie se OSP no le suba kwete se me wo fa kwabna subontin kwabna po oba be invite o but go bi ka bia be bu ka bia ya me TV kura be toko ba be ma me wa kuma da ma japade ba ko kwesi adai akrofo akobu adi akofa e japade bia o de me kwa me hu ani kwa brego kipa enti me come out there make sure papa office no me maka dey pay to me no emfa so bia ne so mame be ofa kwa brand so bonte menya asem akwa ehfie
Ozi ya message asem na mo. Nya sem bia. Nti wo de kwa de wo hia so be kan wo se so. Ye fra asem yi se me pagya metio me be ka so masum wan afem bimfo nyira na pa kwabra Paul achewi. Se suban ya wada na di kura wa ha ne kire se enye sa suban no mo de tete. Asem no wabu awie. So na ya asem a yesi yatwe maso po we pesi insu are aka burabura yesa no no. Makwa ko hwe insu na koyi mo nwene. Ama mamuni nyina nya nsu no. So o se mese asem na ma o se no nso. Ebi na OSP ye no. Mami mfa nkoye didi. Ebe wi akiri no. No obi aka se me kwase mo no. Embra nso etai ne office na achi no. E kire se okuta asem obi ntimi nyi mfiri ne nsem. Enti obesa asem na ma. Mo de efiri owura matena mi di so. Ebesi eye kuseja abenso. Omo timi de asem baako akọ court am ye won se mfa so e ba so ni. Omo kwa o se ya wedro ne wakofa foforo no de abebom. Omampanyi me de be kan mre bia se resetting Ghana agenda no. Unya ka ya na ehu se remedials na ye ka se kotre fie kakra ne suya ne ma baako bi wa pass. Ine ma yi mu bi ye di akiri. OSP uti mi na uti ni ya emre kuta wo sese na mu edu ba cha oji free ne yoko fo betima aye na adwuma no Attorney General obetimi aye ba cha Public Account Committee obi diska enfra no nkototo na no omo sa tumi no yes enti chinchina che hwesi kapa ye de ko OSP office ansa na yenya asem no kura pum asibre na ne ya boka wa asem no chen sika na ye koje no maybe ni mo bi o so ton ntoma e de akotwe chelewote ho manso we ntoma ne chelewote de na ne boarding enti misra mampanyi se otie de Ghana fo no e ka no dodo ni nyina se papa ne na adwuma no a wo ye na se ye hu ne yie yetile Interpol be fa Ghana ni free ha se wadi bone e de ne ko America yentimi nsa amfa sa Interpol na amfa obi nso a wadi bone e Ghana akota America amfa ma ana tayi de fiase na kenofura tati America no instructions timi de na aden na Ken issue no kwa na se Ghana fo gina so e de twe kisia jaben ya boso on say Bible mo asem no bi akan ba bia ne de o bisane se se Yesu abegina ha obia dia dance se Yesu de gina ho ne de Bible so to ho obey dia Yesu de gina ho Bible na da ho wo be fa ne Yesu so na Bible no ba nti wo fa dia papa no enti na ya na me ka cho se wo gina Yesu ani ma nko hwehwe Bible because who be Bible now wa chro say one na chro say enyo no a olumai eti hwe media mesi mi nimu hwe kora Torkonu ya se no mi sa aben omampanyi si wa hye nyame bo so obi si aso da ma no na asem nyina no so nyame adum no ye no omampanyi na ye fo oman sika e de ko hye obi bo hye mu ehon nko ya asem kese a se omamu no ye nyina ye ni bre owura kuseja aben so na no bi meteze Christian Council for enenam Jubilee House omampanyi jo Mahama to dinosaur na obi na eye obi bosha nwa adwuma de ma no wo mo ka ho bi we ne enye obi anasuma me ya be na meka mo ka ho bi ne baja asore ko no mo ka ho bi no oman ne nchechire yansu nko yie obi asoro omo so obeka akire omo ne nkwa asore nti de ma hu no metimika hwe mesra busawo susu ampa ase yesi dan won kare a enti nka ho nyame eni ho edai bebrebe we ya papa mo hwe na nado anim din ye obubugu ye judge for dan o say ye mfansi mo atore dan na penzi was for person mo sibi na nkran di order we call fete kakrama omo hu se o metima so efie bi abubu agu we de odi ni tumi wanto wabu agu atu amana na nyame kwa was come no
na Ghana for enti he omampai drama ma ensi ne china wo bibi ya fire factory ni nyina enya ho mfaso obra ku se ajabe de me enani last day American asem me nkana asem wo Ghana ha biem so omampai ni paniye pa onyini fo because opa onye ka kwan nyina nkwasi hen all right omo esusu se omadi bone no se tago wan chichi mo ni o masem a papa ebeka se politicians na mu nyina motie ye de be shembi hwese ne mo ayire wa ban yi aye nyina ye bo abaso 11 months ni yente scandal bia nka woni captain otia na captain wa come to no say come to no you say oja no mi to nyame era on se mo susu ye nyina aka muti moye kan kwe me susu ye ka muti Mr. Adorye, OSP, and Conketing, Shamba launching or China, I will be chim into Cabo, my time. And Conketing, they are launching that. Now, the Omoka the factory, or Musi factory, a Bayan Kukon Hojuma, a packaging, a Chesa, Yanam Nukusia, or no Anna, Ebecosu or Bechimu. Now, OSP, the main consultation, now, and also. You see, we share the circumstances leading to the appointment of OSP, the selection. Now, I mean, say ya never. Say ya never. I know Nipo Kase, Nipa Simesinape. What can you need? You cry 24 hours. I need a bullet, man. So, you know. That you know, that's a okay. So come when someone I am bebre. A be or no man, ya take of course. Nadia, everybody say. I say, Papa no, a Jumano, how about women on shed that in this one dinner or the Bayer Jumano. Number 2, we share a car, your bo, that office now. I think, say. President should, as a matter of urgency, no. Says he said, Parliament to say, you then so much take steps, no more scrap that office because are there anything to us? Yet you say one share no trans here. OSP be born of home. I did here. Ghana for do na. Even MPP for the B. person go for because them. Now can no better money or cocoa to the say what for your jelina and got your one people from the bossy. I will grow my say. Ngabum. So yeah, sorry, see, Brand. That be Munyabutre. What you mean, yes, person could do 10. They are mean sorry of my team. I know about better. You everyone has to say. But you are just supposed to be an shot and I see 8:30. UP. That may my seven damn man, Mammy come and say, Mammy come out. Nabotre, Mammy come and say, do your job. Yeah, mean patch up at the come and say, tell Mammy what I tell me, Cassamono. Ghana food in Adidas, what they say. And Crofoya or Mumedi, my issue. Now, just say, or more ball my uniform. As I said, day, Cocodum. Now, OSP, Usha, was my withdrawal charges. Make one filing charges for my withdrawal charges. Make one filing charges for look. One here, a big worker, yes. Yet, he said, what ye Mustafa Hamid, as I'm no cry fire and Fanto. Catch up so Munjas or my wife, you know what them honomono. Now, would you translate? I was here for moment, yeah, but says, yeah, quick one. So, Hopeson, me mouse Simami, 2 minutes. Simami, no, Medsum, but you may be Sima Bebre in the that's fine. You have a cock check on now. Yes, Eti, near me, and say, or man penny, I saw special prosecutor. Obey Nafi, Emra Quinso, Amubiti Mafa. I'm best scrap put that office no. I mean because me near tie. O man pedi akufado ye yi na angasa no. Ono ano
Saminka say no ye bad o said that one special prosecutor no 2 minutes awo o mo sa the cross bi ko share mu say o be ye agye so ko gye 2 mi free attorney general Adentina ye can say MPP time but for Damia man no kwa manager prosecution bia no who ya no hit ya was okay Marifama Yoko Marifama we so bet ma refer the Adentina is no honum esi ye free honum na chese ye hu sa attorney general ankasa ehwe na bibia etima akoso enti ono ne de be sere o mampanisi esere no ommomodi ase obehwonum se ne be ya ebetima free ho na fe mede manusi no ye be chia ye nua erikopoku wohwe sene osi ye na dwuma na ayi no ye hwe sa bu konkiti a MPP ko sere no ho ebeduru baabi no ombo hu se ye hu ya nke so krai kokoje bi ye because adwuma na omo ye na omo hwe political college enti se ya mo 50 best na wo nyen baabi a aduru na e de ama no 3 weeks abro so na 4 weeks are you ready enti uhu sa fe amanfo enjoy wo mu fie na 50 na o de fa de say every 2 days bia wo be ba ko a just imagine na dodo a wo betimi e de awe sa de no na masika kakra so ayeden aba system no mu enti efie emumi eja medemanu besi fafale madogba na Yeah, 2 minutes. If you say, yes, worry, pen, worry koto, pen, also very kora, in the chinye. A nipa kora no, yate se a beer poison nipa, and crew we mo kunkumomo. And as uncle for ya sing kukono, ombeje, and kukon, yare, dear kunkumomo. Sa semna owura no etna TV so kan me nim ni dey as a posi ebem because I aban sika e na ye dey akokra nkokọ e dey aba e na wo say wo bekum nkokọ no ye ja ne trasa ye ja ne sa ne nko ti misre mpanyimfo IGP pe video ni bi na hwe na ye we esan ma ye hu adwuma pa na ye we sa ji udin biem because a very dangerous statement in a crutch no amano. So my nyina sika ye de ye adwuma o se ba kwa gye aduro a me de bekum nkukọ no. Ye ta me sa de aye siri o. Ye wi a ya san abeka se aban no ama nkukọ no awu na ye de aye campaign. E ba ne sa yan omamu no ye ne ye luzu. Ti ye besre domafo a omoye nkukọ ebi omo de omo huhu mfaso se ye ka se ye masase adua ntos momaji ntos aba se ya komadan fo se benya mfaso na oman ne ye nyina ye chichire no afia me de manu si se me board tano north so no there's training bi wo ho o ma test me me se honorable payoso poku si bangaro bi amomo no omo se be fanto honorable anim so se ba bi amofra ne da no and also challenges kakra ma omonti omonhwe na omone education ministry you know enkasa no omomra emeye sa adwumadie no omna mofra no enya ba bi tanoso nurses training there be amoye ayowa your sending message in the friend of Mavis. All right. Madam T, Madam Mavis, you better say wa leti enti I'm sure say education ministry no etie na health sector so enti politicians no so omuti you people munya word we say my minister say of course message abani all right ono so you good otia sem all right then ya me ase abusia for and then ya come to train